Shisa wena man, respect show, wa shofa, muranga panda, rukutu shais. Suko presenten masemola shofola penombolo elangish. Mashana select la family yonge pela pa studio saktala sa priste kibo. Sheta, shawena man, nice Simon, nice Gabzela, nice King Wise, nice Molly Fashion, nice G the Ghost, rukutu shais. Twalesa wena man, choman, choman. Batami akela indo, yo hai, wana bamina ba, ni loveleka, oh hai, ni lokurisa, oh hai, wana bamina, hai, ni lokurisa, oh hai ma, lekimbrela bana. Sha wena man, wala baba family. Shisa wena man, ukanga kana Dr. Milk Boys ya fagaza rukutu shesa. Sha wena man, rogo speakise ka number ya 45. Skanga ka sa shesa fagaza la patrio rukutu shesa. Twalesa wena man, choman bola ya de kibo. Badon regela koloy, ana magenda bazai chabela bo. Nanga siso